Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara Bandung, kamu niba uronyo katro upadang siali di dalam rangka memperingati Haul Tengku Ladang atau Nek Tu Ladang. Yang nama asli beliau adalah Tengku Mahyiddin bin Syekh Abdul Karim bin Syekh Abdul Salam, yaitu guru sekaligus keluarga daripada Tengku Bantakiah. Nya dilaksanakan setiap tahun. Tujuan daripada haulnya adalah untuk menghadiahkan misal pahala daripada zikir, solawat, samadiyah dan juga tahlil beserta sedekah untuk mereka yang telah tiada, khususnya untuk orang tua yang membuat acara tersebut. Dokumen. Allahumma salli wa sallim ala wa ala ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله 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 صلى الله على النبي صلى الله على الرسول صلى الله على الحبيب نبي محمد أفضل الرسول
Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, sahabat Nabi, Tuan Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana, ya Habibi, nepreh kamu baula titi halo lagi tajam bak mesir tapagaki. Allahumma salli wa sallim wa sallimna ya Muhammad. Nabi selaman kamu batiti bersajan Nabi paule umat. Nabi selaman kamu batiti bersajan Nabi paule umat. La ilaha illallah, kalimah thayyibah kepayang pagi, urut tutung bantai bekang, hancur darah dalam jantung hati. Allah, la ilaha illallah, kalimah thayyibah keubat hati. Sayang benci kalimah thayyibah, patah lidah wa terap mati. La ilaha illallah, kalimah thayyibah keubat hati. Sayang benci kalimah thayyibah, patah lidah wa terap mati. Allah, la